Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 75 до 80 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Джевад Галјашевиќ, експерт за тероризам. Ово интервју го договараме повеќе од една година, требаше да го снеме лани во ноември, меѓутоа не ни се погодија патиштата или не ни се погоди тајмингот и времето. Го снеме сега преку Skype, бидејќи не можеме да одиме на лице место во Босна и Херцеговина и да го снеме интервјуто со господинот Галјашевиќ. Бидејќи станува збор за експерт за тероризам, така и го почнуваме интервјуто. Дали во текот или ово што сега се случува се одредени форми на тероризам или одредени форми на биолошки тероризам, што ќе се случува со светот? Дали Германија ќе реализира својата стратегија на Балканскиот полуостров? Постои ли сериозен конфликт помеѓу Брисел и помеѓу Вашингтон околу иднината на Балканскиот полуостров? Дали ќе има нова војна на Балканот? Како ќе се решава косовското прашање? Значи, тоа се темите за интервју со господинот Галјашевиќ. 75 минути одличен интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Денес сме 30 јули. Ова ќе биде последна емисија во Центар од ова календарска сезона. Не дека во текот на август ќе немаме други емисии околу формирање на влада, одредени политички анализи, одредени компилацијски емисии, веројатно ќе можете да проследите на каналот, на YouTube каналот во Центар и во текот на месец август, меѓутоа ние ќе направиме официјално, во наводници официјално одредена пауза некаде до 15-20 септември, кога ќе стартуваме со новата календарска или телевизиска или YouTube сезона на емисијата во Центар. И наредната година во Центар ќе се емитува 2 пати неделно и наредната година во Центар ќе се емитува само на YouTube. Значи, сите оние приказни кои ги слушавте, 250.000 евра купено од вамо, директорско место вамо, ќе бидам нова или нова телевизија, знаете дека не вредат ни 5 пари. Од 15-20 септември, значи некаде за 1,5 месеци, повторно ќе се дружиме на YouTube. Јас, Васко Ефтов и вие како гледачи, тоа наше пријателство кое трае повеќе од 20 години. Ова беше одлична сезона, почитувани гледачи. Јас ви се поклонувам пред довербата која изразивте. 80 емисии снимени, сите емисии гледани повеќе од 50.000 прегледи. Значи најмалата или најмалку гледаната емисија има 52-53.000 прегледи. Најгледаната емисија има преку 250.000 прегледи. 2 или 3 емисии се гледани повеќе од 200.000. Некаде 18 емисии се гледани повеќе од 100.000 пати. Таква гледаност немат ни двете најмокни, најголеми телевизии во Република Македонија. Тоа сите ли канал 5 телевизија, тоа велам уште еднаш, се поклонам пред вашата доверба. Да сте живи и здрави и се гледаме некаде на 15 септември. Сега интервјуто со Джевад Галјашевиќ. Добар ден, господине Галјашевиќ. Не сме се видели одамна, договаравме некаде во ноември минатата година да снимаме. Не се погоди, еве сега преку Skype, последна емисија во Центар за оваа сезона, интервју со Джевад Галјашевиќ, експерт за тероризам по Skype. Како сте? Добро, како сте ви? Поздрав вама и вашим гледаоцима и слушаоцима. Фала Богу, сега за сега добро. Читавме неколку ваши анализи, гледавме повеќе интервју изминатиот период. Излеговте со одредена теза дека во моментот во светот се формирани 3 групации, 3 мокни групации. Првата групација Русија, Кина и Иран, втората групација Америка, Велика Британија и Израел и третата групација Европска унија, односно Германија и Франција. И дека тие 3 мокни групации во моментот се или во мир или во конфликт помеѓу себе. Што се случува де факто со светот денес? Па, ми уствари као људи, као народ, као граđани смо на линiji ватре upravo dinamičnog obračuna. Ja bih rekao 2 grupacije i određene distance koju pokazuje ova treća koju ste pomenuli. Dakle, Rusija, Iran, pa i neke druge zemlje, pa i Turska djelimično, ostali su pasivni posmatrači složenog obračuna koji se vodi između najkrupnijeg svjetskog kapitala s jedne strane i najveće političke moći koju u ovom momentu personalizuju Donald Trump, Boris Johnson i Benjamin Netanyahu. Dakle, naravno da sami sukobi unutar ove 3 države, dakle i ove problemi sa kojima se suočavaju i Trump i Johnson i Netanyahu pokazuju da linija fronta ne postoji, da se rat bukvalno vodi na svim mjestima. Mislim da je priča o koroni, priča o epidemiji upravo to. Dakle, mi danas smo taoci zatvoreni po kućama, zatvoreni sa maskama, istovremeno prateći ponašanje medicinskih stručnjaka, mi u stvari vidimo da se oni više ponašaju kao babe gatare, a ne kao naučnici. Mi u stvari ne znamo koja je to bolest, niti medicina zna. Šta je to što izaziva taj COVID-19 ili SARS-CoV-2? Kako se zove ta bolest?
Dakle, oni za sad to lociraju na polje simptomatologije, na polju nekog sindroma, skupa nekih simptoma koji mogu biti karakteristični i za mnoge druge bolesti, i za gripu, i za upale pluća, i za bolesti u cirkulaciji krvi, za razne vrste, dakle, bolesti. Način na koji se liječimo je simptomatskom terapijom. Dakle, tu terapiju znate sami sebi odrediti, ne trebaju vam ljekari, imate temperaturu, liječite temperaturu, imate upalu, sanirajte upalu. Dakle, vidjeli smo mnoge pogrešne korake koji su diktirani protokolima Svjetske zdravstvene organizacije i vidjeli smo masovna umiranja u Italiji, Španiji, ponekad i u Francuskoj, ponekad i na drugim mjestima u Južnoj Americi. Ono što je zanimljivo, ponekad čujemo glasove naučnika, ljekara, ljudi koji razumiju o čemu se ovdje priča, i dr. Jung, i Wolfgang Wodarg u Njemačkoj, i Klaus Kenlein u Njemačkoj, i čuli smo i izlaganja doktora Vela Markovskog iz Makedonije koji je o tome govorio. On je u stvari govorio o koroni, a ovo nije korona. Dakle, ovo je rat političkih centara moći i krupnog kapitala, onog koje preko Atlantika drže Rockefellerovi i Morgan i onog koje Rothschildi drže u Evropi. Njemačka je, čini se, izabrala stranu, odnosno cijela Evropska unija sa Njemačkom je izabrala stranu Rothschilda, izabrala je tu stranu koja joj garantuje manje smrtnosti, manje epidemije. Upravo ta činjenica da germanski prostori nisu zahvaćeni epidemijom, dakle, pa čak ni svijet, ako govorimo o 15 miliona ljudi koji su, kako kažu, zaraženi, a to još uvijek ne znači da su oboljeli. To se u stvari mjeri u nekim promilima. Dakle, ovdje nema 4% oboljelih, ovdje nema razloga za proglašenje epidemije, a pogotovo ne pandemije, ali mi smo zatvoreni u kućama, nama je da ovdje trpimo. Ne vidimo, dakle, kroz sve ovo što se dešava o koroni, mi ne vidimo novu kliničku sliku, ne vidimo ništa, ne vide ljekari, ništa što bi reklo da je riječ o nekoj posebnoj bolesti. Dakle, vidjeli smo različita tumačenja pojedinih Nobelovaca iz Francuske, iz Japana, vidjeli smo ljude koji su radili u Wuhanu. Sve nam to govori u stvari da ćemo biti taoci ovog globalnog rata sve do američkih izbora, u najmanju ruku do američkih izbora na kojima Donald Trump mora izgubiti da bi se stvari vratile u normalu. A normala je u stvari neoliberalna agenda, globalizam, sve ono što smo u stvari imali prije dolaska Donalda Trumpa. Čini se da je Donald Trump u stvari dinamizirao taj sukob. To se spolja teško vidi, ali tamo gdje ih je udario u naftnu industriju, dakle, on je u stvari isključio najvećeg potrošača energenata, a to je američka vojska. Onog momenta kada je zaustavio i ona dva preostala rata koja se odvijala u Siriji i Iraku s jedne strane, dakle, pa i ovom u Afganistanu s druge strane, i praktično Donald Trump je zaustavio svjetsko ratovanje. To je jedini američki predsjednik koji nije otvorio novi rat. Mi smo, međutim, istovremeno žrtve propagande i medijske kontrole koji ljudi krupnog kapitala, personalizovano u Soros, u Rockefellerima i tako dalje, informacije koje nam daju o Donaldu Trumpu, o neuvjerljivosti njegovih izjava, o čestoj promjeni stavova i promjeni pristupa i onome što radi. Dakle, nažalost, ovo čega smo žrtva nije bolest, jer ta bolest nema ime. Pa je tako ne možete ni liječiti. Kako da liječite uzrok vakcinom koju će napraviti Gates ili neko iz grupe krupnog kapitala, kada u stvari nemate garanciju da imunitet koji stičete nakon preležane navodne bolesti kojoj ne znamo ime, dakle, ni on vam ne garantuje da ponovo nećete oboljeti. Dakle, najbolji način, najsigurniji imunitet je da preležite neku bolest virusnu i da imate imunitet na nju. A vidite, mnogi koji su oboljeli od ove vrste sindroma ili pokazali ovu vrstu kliničke slike, čak se ponavljali kod njih i rezultati PCR testa da su pozitivni i čak i neki simptomi temperature
suho kašlje i tako dalje. Dakle, ako vam nije garancija preležati bolest, kako će vam biti garancija bilo kakva vakcina na ovoj planeti? Dakle, ono što vidimo jeste da su pojedini njemački ljekari, ja sam ih već pomenuo, i doktor Bodarg i doktor Klaus Kinlein su u stvari pomenuli da je njihov sugrađanin, da je njihov državljanin Christian Drosten u stvari napravio ovaj PCR test o kojem mi govorimo i da je on član uprave Svjetske zdravstvene organizacije, da je taj test koji je danas u funkciji u cijelom svijetu od januara u funkciji praktično i da praktično tada nismo ni imali tu vrstu zaražavanja ili vrstu kontagioznosti, kako ljekari kažu, ta sposobnost prenosa ove bolesti nepoznatog imena ili ovih simptoma, dakle, je očito visoka, ali još uvijek nemamo imenovanu bolest i još uvijek vidimo da Christian Drosten i Svjetska zdravstvena organizacija na svom PCR testu, koji je apsolutno nepouzdan, dakle, da ubira milione i da je danas on multimilioner. Dakle, ovo jeste i biznis, ovo jeste rat je istovremeno biznis, a ovo jeste rat, mi smo na liniji vatre i na nama je da trpimo. Naše male države moraju da se prilagođavaju tim kretanjima, ne može nijedna država na Balkanu iskočiti mimo protokola Svjetske zdravstvene organizacije kada trpite pritisak velikih sila. Dakle, i mi vidimo da i Rusija i Iran, pa i Turska u ovom momentu stoje po strani ovog globalnog sukoba i da njih ne prihvata ni jedna ni druga strana, praktično kao partnere. S druge strane, na drugoj strani vidimo Njemačka je čas protiv Rusije, čas je za Rusiju, a Kina je partner Rusije iako igra na strani krupnog kapitala. U stvari, koga kažnjava Trump sankcijama kineske ekonomije? Pa kažnjava upravo taj krupni kapital iz Amerike koji je svoje i pogone, i industriju, i privredu, i sve drugo, i tehniku prebacio u Kinu. I sa tog mjesta u stvari vrši svjetsku distribuciju robe, pa i prema samoj Americi. Dakle, zatvaranjem granica Amerike za kinesko tržište je u stvari udar na sav ovaj krupni kapital i zato je ovo pitanje borbe života i smrti. I za nas je to, dakle, ja bih rekao, pitanje opstanka. Nije nimalo bezazleno, ne znamo šta je u pitanju, ne znamo dilemu ako je COVID-19, SARS-2 ili šta mutirao ili pobjegao ili pripremljen u nekoj laboratoriji ili smo prosto, kako kaže dr. Jung, u stvari žrtve masovnih trovanja naših osnovnih životnih resursa, vode, hrane, vazduha i tako dalje, i onda se to i može dozirati. Vidjeli ste, prestane pa krene, pa neposlušne države vrlo brzo se razbole. Boris Johnson se razboli, čitav kabinet Trumpa se razboli, Putinov kabinet i njegovi savjetnici, portparoli se razbole. Od juče je bolestan i Lukašenko, dakle onaj koji je potpuno negirao ovo kao bolest i tako dalje. Dakle, puno je ovo ozbiljnije od medicinskog aspekta, zato ljekari nemaju odgovor na ovo. Вие сте експерт за тероризам и секој што сме разговарале со вас за тероризам, сме разговарале за некој фундаментализам, за кули близначки, за рушење и така натаму. Ова е нова форма на биотероризам. Очигледно дека светот не беше подготвен за ова. Очигледно дека ова е дозирано и на ова е работено веќе подолго време. Едната велите од тие три крупни полуги или алатки на светскиот бизнис, светската политика се држи на страна, тоа е Русија, делумно Турција, делумно Иран, и дека конфликтот е меѓу длабоката држава персонализирана преку тие големи тајкуни, олигарси во Америка, крупниот капитал е Кина и Доналд Трамп на друга страна, и дека финалето треба да биде на 2 ноември, ако се одржат изборите на 2 ноември во Соединетите американски држави. Значи многу крупна битка што се вели, а тамо кај што се тепаат слоновите обично страда тревата. Ние за жал ко мали држави сме тревата, нели, не газат, не уништуват. И ние сме немокни било што да направиме во овој момент, нели, имаме малку информации, не ни се информациите доволно дозирани, не знаеме кај сме, не знаеме во кој правец одиме, чувствуваме дека нешто крупно се случува, но немаме одговор на тие прашања. Да, у ствари ми и не одлучуваме ни о чему. Ovaj sukob više ne zavisi od nas. Mi vidimo da ispod radara, upravo zbog ovog sukoba, provlače nam se
stvarni izvori terorističke prijetnje, da nam je sa radara potpuno nestala Islamska država, mi nemamo ISIL gdje je, ne znamo šta radi Al-Qaida, ne znamo šta radi Nusra Front, vidimo da Turska i Rusija čak i kada sarađuju u Idlibu se ne mogu baš najbolje dogovoriti oko sirijskog rata. Vidimo kada Rusija sarađuje sa Izraelom, vidimo da se ne može dogovoriti oko bombardovanja Damaska, oko preleta izraelskih aviona. Dakle, vidimo da još uvijek pojedine snage održavaju tenzije na određenom mjestu i guraju praktično vojnike islamističkog terorizma koji je utemeljen u radikalnom islamu, dakle guraju ga prema Zapadnom Balkanu u formi takozvanog migrantskog talasa. Vidimo da se tu uključio i Pakistan, da puno Pakistanaca i Afganistanaca dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da je odnos centralne vlade u Sarajevu, odnosno zajedničkih institucija i tekako ne samo sumnjiv, nego očigledan. Oni pružaju podršku dolasku ovih ljudi, a s druge strane stvaraju privid da je njihov krajnji cilj odlazak u Evropsku uniju. Nekima vjerovatno jeste, ali većina njih, 20.000 je već tu. Dakle, i svaki dan dolazi po 1000 dnevno. Dakle, u stvari predstavljaju ozbiljnu prijetnju za mir u Evropi. Zašto Njemačka ovo želi? Zašto Njemačka od institucija u Sarajevu ne traži zatvaranje granice? Zašto Njemačka u stvari organizuje stvaranje, ja bih rekao, nekoliko zidova oko Evropske unije, s postavljanjem mreže između Hrvatske i Slovenije, Austrije, s druge strane Mađarske. Dakle, vidimo prema Hrvatskoj potpuno zatvorenu granicu. Vidimo istovremeno da Hrvatska zatvara svoju granicu prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane u Bosni i Hercegovini održavaju privid da ti migranti koji dolaze, a to su isključivo mladi ljudi, dakle to su isključivo ljudi koji su sposobni i za preživljavanje i za borbu. To su agresivni ljudi, sposobni da promijene način života, ne samo da ratuju, nego da utiču i pomjere Bošnjake, domicilne Bošnjake, dakle da ih pomjere što više u desno u smislu radikalnog islama. Dakle, mi ne vidimo da ovo nisu ni migranti, nikakvi ilegalni migranti, ovo su vojnici Islamske države, ovo su vojnici Al-Qaide, ovo su vojnici Nusra Fronta, ovo su vojnici terorističke organizacije. Mi dobijamo teroriste koji se međusobno znaju, koji su zajedno ratovali i koji dolaze ovdje sa određenim zadatkom. Vrijeme njihovog dolaska je upravo karakteristično za ove takozvane korona igre, korona pandemije, jer je narod zatvoren u kućama, mnogo toga ne vidi, on ne vidi letova aviona koji bacaju prah da unište komarce oko nas, on ne vidi dolazak migranata u zemlju. S druge strane, putem sredstava informisanja nas uvjeravaju da su granice zatvorene, da mi ne smijemo izlaziti iz kuće, da treba da pazimo kontakte, da distanca od 2 metra i tako dalje. A u stvari nemamo ni jednu informaciju, ni jednu, da je od 30.000 migranata ili preko 20.000 koliko ih je tu, da je ikada jedan od njih obolio od ove takozvane bolesti povezane sa COVID-19. Dakle, to su besmislene priče. Vidimo i da kreću se u grupama po 15, po 10. Vidimo da ne paze na distancu, a mi smo ucijenjeni od svoje države da budemo u distanci. Mi smo osuđeni kod prelaska granica da budemo u takozvanim karantinima, samoizolacije. Dakle, sve je ovo, ja bih rekao, neko novo pregrupisanje snaga, dakle onih terorističkih koji u ovom momentu nemaju ni jedno ozbiljnije aktivno ratište. Dakle, oni nemaju poprište na kome će ispoljiti svoj radikalizam, fanatizam i zato biti plaćeni. Dakle, nemaju mogućnosti da ulaze u pljačke kako su imali u Siriji, Iraku, Libiji. Praktično, ono što vidimo kad je riječ o politici Donalda Trumpa jeste vidimo zatvaranje ratnih konflikata, ja bih rekao prizemljenje američke vojske, zaustavljanje složenih, ozbiljnijih ratova. Vidjeli smo i njegovu ironiju juče kada je odgovarao demokratskom kandidatu za neku bezazlenu stvar, pa naravno kriva je Rusija, rekao je.
nasmijalo se. Pa naravno za sve. Dakle, ta besmislena floskula, ta matrica po kojoj vršite prebacivanje svojih vojnika, jer u stvari terorizam je sistem ratovanja u kontinuitetu koji može podržati samo krupni kapital ili moćne države. Dakle, ne može to finansirati neko ko sjedi na nekoj serđadi, na nekoj dekici i odatle šalje ekstremne radikalne poruke. Trebaju vam milioni i milijarde da održavate na okupu tu vojsku i da je usmjerite u pravcu određenog cilja, da zbacite određene režime, da ubijete lidere koji su potpuno kontrolisali sistem poput Abdullaha Saleha u Jemenu ili Sadama Huseina ili Muamera Gaddafija, da pokušate ubiti i Asada, dakle da zbacite Benalija u Tunisu i tako dalje. Za to vam treba ogroman novac i ogromna politička moć. Krupni kapital u stvari reorganizuje svoju vojsku preusmjeravajući na Zapadni Balkan. Ona će imati određenu ulogu u Europi, dakle ta uloga nije nepoznata Njemačkoj, dakle očito nije nepoznata Njemačkoj jer se Njemačka ne uzbuđuje zbog toga nimalo, niti se njemački germanski partneri pa i drugi zapadni partneri ne uzbuđuju zbog toga. Ponegdje vidimo reakciju Mađarske, Češke, Slovačke, vidimo izolovane države koji u svemu ovome vide prijetnju i ponekad kažu, ali njihova riječ, njihov glas u Evropskoj uniji ne čuje se daleko, oni nisu moćne zemlje. Dakle, pred nama je teško doba, ne samo zbog ovog aktuelnog vremena takozvane pandemije, nego i teško doba u kome se vrši prestrukturiranje, reorganizacija i tako dalje terorističkih, svjetskih, globalnih terorističkih snaga. Očekujete дека таа терористичка армија, терористичка војска може да биде стационирана тука на Балканскиот полуостров, у Западен Балкан? Дали тие луѓе, зашто вие велите у Босна и Херцеговина, меѓутоа тука се во регионот, дел на грчките разузнавачки структури, пред 2 месеци изразија сомнеж дека дел од тие структури ќе бидат населени во Јужна Албанија, дека како некој договор не Рама со Тајип Ердоган, дел на тие структури ќе бидат населени во Јужна Албанија да биде сменет етничкиот состав. Значи грците први кренаа глас тука на Балканскиот полуостров, подоцна дојде Србија, Босна и Херцеговина и така натаму. Ќе останат ли тие луѓе тука на Западен Балкан, на Балканскиот полуостров? Pa njihova uloga, dakle, očito i jeste zasnovana na pozicioniranju na takozvanim starim osmanskim ostrvima islama, koje je Turska prilikom povlačenja ostavila. Njih imamo i u dijelovima Bugarske, imamo puno turkofilnog stanovništva, imamo turkofonskog, dakle, imamo s druge strane i u Albaniji, imamo na Kosovu, imamo Bosnu i Hercegovinu koja u ovom momentu u jednom kantonu koji je u stvari najveći bošnjački kanton. Znate, kada pogledate taj homogeni etnički prostor koji naseljavaju Bošnjaci i muslimani, vi vidite u stvari da tu postoje 2 prostora, a ne jedan. Dakle, 2 homogena teritorija. Jedan homogeni teritorij je otprilike okupljen, organizovan, teritorializiran oko Sarajeva, Zenice, Tuzle, istočnog Mostara do Goražda sa jedne strane i ovamo do Gradašca i Srebrenika sa druge strane. Dakle, mi vidimo to je taj veći etnički prostor, dakle on podrazumijeva gotovo veličinu Kosova. Taj jedan homogeni prostor je otprilike oko 9000 kvadratnih kilometara, to vam je blizu veličine Kosova. Na drugoj strani imamo najveći bošnjački kanton. Unsko-sanski kanton je velik gotovo 4500 kvadratnih kilometara. Dakle, to je praktično jedini problem Unsko-sanskog kantona je apsolutno odsustvo stanovnika. Dakle, iz tog kantona je iseljeno gotovo 20.000 Hrvata koji se nisu vratili i iseljeno je preko 50.000 Srba koji se nisu vratili. Dakle, i sada kada vidite taj manjak stanovništva, on se kompenzira dolaskom ljudi koji trebaju da budu novi krajišnici. Dakle, to je krajina. Dakle, oni dolaze na granicu, dakle, šta u stvari oni i koju krajinu, šta oni štite ovdje, šta oni trebaju ovdje braniti, dakle, na ovom području. Najlakše je reći suzbijati rusku prijetnju, kako bi to lijepo rekli na zapadu, slatko, onako kao da ta prijetnja predstavlja
problem egzistencije i problem opstanka bilo kome. Ta prijetnja je imaginarna. Zapad ganja ruske duhove, ali istovremeno realizuje geopolitičke projekte. On, dakle, dovodeći radikalne islamiste, u stvari praktično gura Republiku Srpsku, gura granice srpskog entiteta, šireći nebezvjednosti prema njima. Dakle, ugrožavajući te granice. Dakle, kad kažemo da oni žele neutralisati rusku prijetnju, u stvari, na što mislimo konkretno? A na Srbe. Dakle, uvijek kada kažemo ruska prijetnja, dakle, to na Balkanu znači i Srbi. Dakle, to znači srpska prijetnja, to znači prijetnja malih Rusa, to znači prijetnja ruskih partnera, to znači, ja bih rekao, dalje potiskivanje ili smanjivanje srpskog etničkog prostora na način na koji je to već urađeno u Kninskoj krajini, odakle su Srbi potpuno nestali, dakle, progonjeni u operaciji Oluja, Srba više tamo nemate. S druge strane, vidjeli smo da je vrlo malo Srba ostalo na Kosovu, da su u Crnoj Gori njihova prava potpuno ugrožena, da je to narod bez ikakvih prava, da se tamo čak rade određene vrste političkih akcija koje trebaju da unište Srpsku pravoslavnu crkvu, da komunistička vlast Crne Gore želi da formira svoju crkvu. Dakle, kada pogledamo, to je onda legitiman pritisak, obzirom dakle na tumačenje i definiciju da postoji ruska prijetnja, Zapad u stvari napada Srbe, jer Rusima i ne može ništa. Rusija je prejaka da biste je napali, ali možete ta proruska ostrva zapaliti, dalje ih smanjivati, dakle, i ugrožavati. I vidimo tako, da vidjeli smo ono što se dešavalo u Srbiji, ono što se dešavalo u Beogradu. Ako pogledate tumačenja medijska, ako pogledate, vidjet ćete neviđene laži, vidjet ćete Soroševe medije kako kažu, otkrili smo protiv Vučića su proruske snage. Otkrili smo, pa to onda piše list Danas, pa tu pišu, dakle, oni antivučićevski mediji. Kada pogledate antivučićevske medije, koji Vučiću otkrivaju kako ga ruše sa istoka, a ne sa zapada, u stvari vidite pravce te nesmiljene propagande kojoj smo svi izloženi, koju vidimo. Njemačka je organizator svega. Dakle, u Evropi nema svinjarije bez Njemačke, u Evropi nema geopolitičke akcije bez Njemačke. Dakle, čak i kada Amerikanci posluže kao udarna pesnica njemačkog interesa u Evropi, Njemačka smatra Evropu svojom prirodnom interesnom sferom. I ona tu smatra da određene ustupke može davati Turskoj, može davati Rusiji, ali samo davati. Ali da o tim ustupcima ona odlučuje. Iza Njemačke stoji najkrupniji kapital. Njemačka u ovom momentu nema mač američke politike ispred sebe, nema, dakle, Donald Trump je oduzeo tu vrstu moći i Njemačka se mora oslanjati na svoje druge vojnike svoga geopolitičkog interesa. Ti vojnici su u stvari vojnici krupnog kapitala koji je njemački partner. I oni preko toga, u stvari, preko radikalnih islamista koji ubacuju kao migrante, preko raznih globalnih terorista, praktično u stvari trebaju u Evropi da obezvijede potpunu dominaciju Njemačke, što je njen, dakle, jeste cilj zadnjih 150 godina, dakle, od Berlinskog kongresa, od Balkanskih ratova, od Prvog i Drugog svjetskog rata. Njemačka je uvijek imala ambiciju da, pošto je ostala prikraćena za kolonije, na način na koji su to Englezi riješili, na koji su to Francuzi riješili, na koji Holanđani i Danci imaju određene vrste kolonijalne uprave, pa i kolonijalne saveze koje su organizovali, dakle, Njemačka je smatrala da ju zbog toga pripada cijela Evropa. U ovom je Francuska slijedi. Francuska nema svoju politiku već zadnjih od Mitterranda. Od Françoisa Mitterranda, dakle, Francuska nema svoju politiku, ne razumije vlastiti nacionalni interes i ponekad slijedi Njemačku, ponekad se raspravlja sa njom, ali Francuska je poput vlade iz Višija, poput onih iz Drugog svjetskog rata, Višijevske vlade koja je slijedila u stvari Treći Rajh, čak i kada se nije u svemu slagala. Dakle, maršal Petain vlada Francuskom nakon smrti i njegova ideologija, nakon smrti Mitterranda, nakon odlaska socijalista sa vlasti i od tada Francuska praktično luta i samo je pokriće Njemačkoj za ovu vrstu politike u Evropi. Znači, gospodine Giljašević, ako dobro ve razbiram, ključot za migrantite na Balkanot i v Zapaden Balkan
не го има Ердоган, туку го имат германците. Значи не е во раците на Ердоган, туку во раците на Меркел. Колку и дали ќе ни бидат населени мигранти, кои ве велите се дел на тие терористички групации, зависи од Германија, а не зависи од Турција. Ние цело време, нели, правихме анализи дека Ердоган ја држи во рака или ја држи во шахмат ситуација Европа и Балканот, дека ако тој ги отвори вратите на мигрантите, дека ќе стане хаос овде, а ви велите дека всушност Ердоган и го нема клучот во своите раце, дека клучот е во раците на Меркел и на Германија. Erdogan je u stvari kloven islamizma. Dakle, on će ugađati političkom islamu, on se tako ponaša praktično od 90. godina, od vremena kada je uhapšen zbog širenja vjerske mržnje, zbog pjevanja praktično jedne pjesme. On je tražio od Njemačke, on je dobio garancije od Njemačke da će dobiti milijarde za zbrinjavanje poraženih terorista iz Iraka i Sirije koji su se našli u turskim kampovima. Erdogan je tražio 8 milijardi, Njemačka je nudila 5 milijardi. Na kraju Njemačka nije dala ništa. Na kraju Njemačka dala 20 miliona Bosni i Hercegovini za eventualno pravljenje kampova u kojima će smještati ove migrante. Migranti za Tursku predstavljaju i politički izazov, ali prije svega predstavljaju ekonomski izazov. Turska ekonomija slabi. Dakle, Erdogan je dozvolio sebi da zadnjih 6-7 godina, dakle, a pogotovo poslije neuspjelog atentata na njega, da je turska ekonomija u stalnom padu. Erdogan zato traži partnere koji će ga očuvati, održati na vlasti. On sa Rusijom je samo zbog toga. Dakle, on, međutim, drži i NATO iza leđa kao moguću, ja bih rekao više, opomenu Rusiji da on nije repa bez korijena, da on ima i NATO iza sebe, da je on član NATO alijanse, da je Turska bitna zemlja i tako dalje. I upravo Erdogan pušta migrante, dakle, iz ta dva, iz političkih razloga i iz ekonomskih, ali pušta i iz dogovora. Dakle, riječ je o dogovoru sa Angelom Merkel kako bi Njemačka izbjegla da daje novac. Šta u stvari danas Njemačka radi? Šta u stvari danas Njemačka radi na tom polju finansijskom, na monetarnom polju? Šta je Njemačka naučila od američkih federalnih deviznih rezervi koji su kontrolisali Rockefeller i Morgan? Naučila da treba štampati novac. I da ove male, poltronske banane državice nastale raspadima Sovjetskog saveza, Jugoslavije, pa i Češka i Slovačka koje su odvojile, da te male državice u stvari ne smiju postaviti pitanje otkuda Njemačkoj pravo da odštampa 1500 milijardi eura, otkuda pravo da ih raspodjeljuju. Gdje je to njemačko pokriće za te milijarde eura? Kao što svijet zadnjih 50 godina nije smio Ameriku pitati otkuda toliki dolari, zašto štampate dolare? To nije realna, dakle, moć američke ekonomije. Mi nismo smjeli pitati zbog realne vojne moći. Danas Njemačku ne smijemo isto tako pitati zbog njene realne političke i finansijske moći. Njeno finansijsko zaleđe jeste Rothschild u Europi. Njemačka je prihvatila pokroviteljstvo američkog, dakle i evropskih najkrupnijeg svjetskog kapitala nad sobom. Njemačka nema u tom smislu autonomnu politiku, ali ima garancije širenja. Ima garancije da će pod kontrolom ovog kapitala da se dalje širi na štetu onih zemalja koje nisu u potpunosti lojalne. Dakle, i uvijek su tu pravoslavne zemlje na Zapadnom Balkanu ili zemlje koje su postale države nakon raspada Sovjetskog saveza ili zemlje istočnog takozvanog lagera. Dakle, one će biti meta ovako ili onako. Dakle, Njemačka nema dobre odnose ni sa Poljskom, ni sa Mađarskom. Njemačka Rumuniju i Bugarsku uopšte niti poštuje, niti se interesuje za te zemlje, ni šta se tamo dešava i tako dalje. Njemačka ne brine o tome šta su interesi Češke ili Slovačke, ali ponekog političara uzme, izvuče sa tog prostora i onda maše sa njim kao sa amblemom te države, mada ti ljudi koji ona vodi sa sobom nemaju uticaja u vlastitoj zemlji. To smo vidjeli sa Donaldom Tuskom u momentu kada je Orban apsolutno upravljao Mađarskom. To smo vidjeli sa mnogim ljudima i iz Poljske i tako dalje. Dakle, generalno nasilne integracije, globalne integracije koje trebaju Njemačkoj da napravi četvrti Reich, da napravi novu Njemačku koja bi se zvala Ujedinjena Europa. Dakle, danas je podržano od najkrupnijih kapitala, mi smo tu negdje
dakle, da igramo te vrste igara i da nam se zaprijeti sa nekoliko nivoa. Prvo, ekonomskim krizama, drugo, pandemijom, treće, teroristima koje puštaju praktično nama. Oni prelaze preko teritorije Evropske unije. One prelaze i kroz Grčku, one prelaze negdje zakače i Bugarsku, negdje prođu kroz Rumuniju, one dođu u Srbiju. Dakle, one prođu preko Kosova ili preko Crne Gore koji su potpuno kontrolisane teritorije i preko Crne Gore uđu u Bosnu i Hercegovinu. Kada sve to vidimo da smo u stvari žrtve globalnog razmještanja snaga za neke nove buduće konflikte i da ti konflikti očito nisu daleko. Sve karte su u stvari u ovom momentu ja bih rekao u Sjedinjenim Američkim Državama i o tome kako će se provesti izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, na koji će način Trump ako pobjedi, oni znaju da im nema budućnosti i da će se on nemilosrdno obračunati u drugom mandatu sa njima. Trump istovremeno zna ako oni pobjede da niko, ni on, ni njegova porodica nisu sigurni da će biti ubijeni, da on ne može preživjeti takav sukob i zato je ovo borba na život i smrt. Dakle, ljudi koji su upravljali preko 100 godina globalnom svjetskom ekonomijom, preko moći Sjedinjenih Američkih Država u koju su ulagali, dakle, danas ulažu i u Kinu, danas ulažu i u Njemačku, danas pokušavaju produžiti tu svoju vladavinu, imaju ozbiljan problem sa političkom snagom Trumpove administracije i ono što on radi i oni znaju da je ovo borba, dakle, na sve ili ništa. Za Trumpa je to pitanje života, za njih je borba na sve ili ništa. Mi smo tu pioni, mi smo tu, dakle, nebitna priča, žrtve koje se ne broje. Gospodine Gljašić, интересно прашањето на Аја Софија, Агија Софија или Света Софија, кој како не ли ја нарекува, символ на византијска култура. Пред 10 дена повторно стана џамија. Првата намаз џума беше одржана минатиот петок. Што всушно сакаше да направи Ердоган? И не само што сакаше да направи Ердоган, туку и отсуството на реакција на Москва. Освен Песков со одредена изјава и заменик министерот за надворешни работи на Русија, немаше официјален руски став. Напротив, дури русите рекао дека тоа е внатрешно прашање на Турција. Ми се чини дека Москва сака да се пресели центарот на православието од Цариград, од Константинопол, односно од Истанбул во Москва. Меѓутоа, што сакаше Ердоган да покаже сето тоа? Вие велите дека Ердоган веќе му се гледа почетокот на крајот, дека тој само не е свесен, дека тој е еден вид на жив мртовец кој оди, политички жив мртовец кој оди, дека ги има изгубено сите битки, дека е доволно силен внатре да си прави проблеми со таа сила што има, но не е доволно силен да може било што регионално да смени да направи. Меѓутоа, ајде, символот на Аја Софија предизвика многу реакции во православниот свет. Што беше поентата и суштината да се смени и од музеја се претвори повторно во џамија? Ja bih rekao, sebični interesi opredeljuju sve poteze koje vidimo i koje ste pomenuli. Samo sebični, dakle, prividno državni, prividno nacionalni interesi su gurnuli, dakle, i Erdogana da to uradi. Erdogan je izgubio lokalne izbore u 3 najveća turska grada. Dakle, i u Istanbulu, Carigradu, dakle, i u Ankari i u Izmiru. Erdogan sve više gubi vlast, ima previše unutrašnjih problema, ekonomija mu je, dakle, u padu, ozbiljnom padu, turska industrija stagnira, pljačka muslimanske sirotinje koju je Erdogan provodio praktično gotovo deceniju, od 1911. godine, od 10. 11. godine, dakle, je prestala. Više nemate mogućnosti da kradete naftu iz Sirije i Iraka, još malo iz Libije mogu da kradu, nešto malo da dobiju od Katara, koji im je navodni partner. Dakle, kada se sve to vidi, Erdoganu je zbog unutrašnjih problema ostalo da uradi takav radikalni potez koji je u stvari nešto što je svjetska vrijednost, a to Aja Sofija bez sumnje jeste, pretvoreno u tursku vrijednost, tursku islamsku vrijednost. Islamsku, jer vidjeli smo reakciju islamskog svijeta na sve ovo. Dakle, vrlo često se griješi u razumijevanju da je Erdogan porazio humanistički islam, dakle, i ovom svojom odlukom u kojoj je postao nekakav pobjednik u smislu političkog islama. Dakle, humanistički islam, danas je sve manje humanističkog islama. Dakle, u islamu, tamo gdje počinje Bog, završava čovjek, završava ljudska volja. Vjerovanje u ljudsko, ja bih rekao, u Božje određenje, u
u sudbinu, vjerovanje da je sve Bog odredio i vjerovanje, dakle, potpuno neutrališe mogućnost ljudske volje i ljudskog promišljanja. Šta je čovjek bez ljudskog promišljanja? Islam je, nažalost, ostao duboko ukopan u srednjem vijeku. Sva tumačenja koja čujemo, dakle, su iz praktično vremena nastanka i srednjeg vijeka, iz vremena objave islama. Dakle, neki su mislili da će taj takozvani probuđeni humanistički islam reći nešto pozitivno. Imali smo pojava da je jedan pripadnik Republikanske narodne partije iz Turske, da je protestovao protiv ovog čina. On pripada Ataturkovoj partiji, dakle, i da je protestovao protiv ovog čina i rekao da to baš i nije mudra odluka. Vidjeli smo da su u Sarajevu dva bivša saradnika službe državne bezbjednosti, i to uticajni muslimani, dakle ljudi koji su profesori na Fakultetu islamskih nauka, Hilmone i Marlija i Enes Karić. Hilmo je, podsjećam vas, bio svojevremeno i predsjednik Sabora islamske zajednice, a Enes Karić je bio kandidat za Reis Ulemu protiv Mustafe Cerića i osvojio je 40% glasova. U stvari, ono što se kolokvijalno zove bosanski islam je duboko integrisana religija sa titoizmom. Dakle, gdje se prepliću titoizam kao jedna forma ateizma, kao forma jednopartijskog sistema, jednoumlja i tako dalje. Ona se prepliče sa islamom. Ona je tako, dakle, ta komunistička patologija se tako nakalemila na ovu islamsku patologiju i tako dobro funkcioniše u Bosni i Hercegovini. I onda može se desiti da Hilmone i Marlija i Enes Karić, koji je čak potpisnik i prevodilac Kurana, a Hilmone i Marlija, podsjećam vas, je dio one zavireničke grupe koja je učestvovala u razbijanju islamske zajednice Jugoslavije 1993. godine i rušenju Hadži Jakuba Efendije Selimovskog Makedonca, dakle, posljednjeg uglednog Reis Uleme bivše Jugoslavije. Oni su čak djelujući organizovali pokušaj ubistva Reis Uleme. Pa sjećate se da je u augustu 1993. godine da je izvršen napad na sjedište Rijasta islamske sobe, na spavaču sobu Reis Uleme Jakubovskog, da je poginuo unuk i zet, da su poginuli 9. Reis Uleme, dakle, i unuk i zet, da je 4 lica ranjena, da je ranjen sekretar Omerdić, da je praktično tada Hadži Jakub Selimovski tražio zaštitu. On je čak u izjavama i za makedonske i za medije u Beogradu i rekao: u Sarajevu su me pokušali ubiti. Možete naći, dakle, to. Dakle, Hilmon i Marlija je bio te grupacije koja je nasilno preko jednog opštinskog suda u Sarajevu uspjela 93. otjera da preuzme kontrolu nad blagajnom Islamske zajednice Jugoslavije, da ukine Islamsku zajednicu Jugoslavije i u njene zgrade, njenu imovinu, njen novac koji je skupljen u svim zemljama bivše Jugoslavije, da ih proglasi vlasništvom Sarajeva, vlasništvom Bosne i Hercegovine. Tako je nastala Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, tako je izabran prvi vršilac dužnosti Reis Uleme Mustafa Efendija Cerić. Dakle, ti ljudi su duboko integrisani i u raniju komunističku vlast. Pa zamislite Enesa Karića, koji je bio kandidat za Reis Ulemu, koji je potpisnik jednog neuspjelog prevoda Kur'ana, a zamislite da je bio svjedok tužilaštva, svjedok komunističke države 1983. godine u procesu protiv Alije Izetbegovića i mladih muslimana zbog one islamske deklaracije. Dakle, takvi ljudi šire iluziju, jer oni su danas profesori na Fakultetu islamskih nauka. Oni šire iluziju da postoji humanistički islam i da će muslimani to osuditi. Ne, nikada muslimani neće ovaj čin osuditi. Dakle, islam je na kraju i svoju glavnu svetinju Kjabu u Meki preuzeo, dakle, od ranijih religija. Čak kada je poslanik Muhamed sa 10.000 ashaba iz Medine krenuo na Meku i ušao u Meku, dakle, naredio je Halidu ibn Velidu i Ali Abdul Mutalibu da sruše preko 300 kipova oko Kjabe i onda je Kjabu proglasio za glavnu svetinju islama. Dakle, niko vam neće reći da je poslanik tada pogriješio što je nemuslimansku bogomolju pretvorio u islamsku. Dakle, isto tako, ako se sjetimo slučaje iz Jemena, da je još u vrijeme poslanikovog Muhamedovog života, da je od Džerir ibn Abdullaha tražio da ide srušiti. Rekao je:
riješi me problema one jemenske Kabe nemuslimana. On je otišao i uništio. U islamu je dozvoljeno uništiti bogomolju koja nije islamska, u islamu je dozvoljeno promijeniti namjenu iz muzeja u džamiju i tako dalje, obzirom da je, međutim, Aja Sofija, koliko god to ne odgovaralo islamskoj tradiciji i učenju, znate, muslimani danas govore uglavnom o tome da je to ipak 900 godina bila pravoslavna bogomolja, da je 57 godina bila katolička katedrala, da je gotovo 90 godina bila muzej, ali da je 500 godina bila džamija. Dakle, sa 4 minareta i da ta 4 minareta su napravljena, dakle, davno. Da je praktično, postoji osnov da se ona ponovo vrati iz muzeja u džamiju i da ovim nije pretvorena iz neke bogomolje. Uvijek će muslimani, dakle, tumačiti, i islamisti će pogotovo tumačiti da je Aja Sofija u stvari da znači svetu, božansku mudrost i da je to prevedeno sa grčkog jezika. Trudit će se da se ne personalizuje njeno ime u svetu Sofiju milansku hrišćanku koja je sa 3 kćerke došla u Rim u doba cara Adriana, koja je 2 vijeka prije nego što je Justinijan uopšte počeo 532. da pravi Aju Sofiju. Dakle, on je bio nadahnut hrišćanskim vrijednostima, 3 kćerke svete Sofije, velikomučenice i pravoslavne i katoličke. Dakle, velikomučenice, 3 kćerke koje su nosile imena vera, nada i ljubav, simbolizuju 3 najveće hrišćanske vrijednosti. Justinijan je bio time inspirisan, dakle, snagom hrišćanstva u majci kojoj su ubili 3 djeteta. Jedna imala 12, druga 10, treća 9. Na ovaj način Justinijan je poslao i poruku da ne podržava ono sve što je Adrian, vladar rimskog, istočnog rimskog carstva, radio. Dakle, koliko god izbjegavali da personalizujemo svetu Sofiju kao i personalnu svetost jednog konkretnog, određenog, istorijskog, hrišćanskog i kršćanskog lika, dakle, to ne može poći za rukom. Ipak je, dakle, prvi džuma namaz održan u svetoj Sofiji, kao temelju, kao simbolu hrišćanskih vrijednosti. To, ako nije karikatura od islama, ako nije obični politički islam, dakle, to nije ništa drugo. S druge strane, imate Rusiju koja ima, dakle, s jedne strane određenu vrstu partnerstva i ona to prebacuje na državno pitanje. I oni kažu, to je unutrašnja stvar države Turske i to je za njih završena priča. On, naravno, iz Rusije neće reći da imaju probleme sa Vaseljenskom patrijaršijom i da im odgovara slabljenje Vaseljenske patrijaršije. Erdogan je, ja bih rekao, zabol konačan ekser u mrtvački kovčeg Vaseljenske patrijaršije, dakle, njenog značaja. Vaseljenska patrijaršija i do sad je stalno bila u konfliktu i vidjeli smo da se cijeli hrišćanski pravoslavni svijet dijelio oko podrške Rusiji ili podrške Vaseljenskoj patrijaršiji. Dakle, vidjeli smo da je Rusija ovo u političkom i određenom geopolitičkom smislu, pa dobro, desilo se i neka, nećemo mi, to im čak i odgovara na određen način, barem kada vidimo izjave koje je ruska vlada dala, vidimo da se oni bavili time kolika je ulaznica bila u vrijeme dok je to bio muzej i da hrišćani mogu sad bez plaćanja ulaznice ići tamo. To je, dakle, to očito nije bio ni cilj, ni... Dakle, ovo što je Erdogan uradio je sramota. Dakle, to je velika muslimanska sramota. Dakle, nešto što je svjetska baština, nešto što pripada cijelom svijetu, zbog čega treba da budete sretni što je na vašem tlu, zbog čega ta svjetska baština treba da bude zaštićena od vas, od vlasti. Dakle, danas je postala turska baština, islamska baština, dakle, više ne pripada cijelom svijetu. Sebični razlog su naveli Erdoganu, to neće puno pomoći, vjerujte, on pokušava da spriječi dalje cijepanje svoje AKP islamističke stranke, jer nije ispunio obećanja, on nije ozbiljnije srušio temelje kemalizma u Turskoj, dakle, on nije ugrozio sekularnu strukturu države Turske, nije ugrozio puno parlamentarnu moć, bez obzira koliko je ojačao moć predsjednika. Dakle, i dalje nema vlade bez parlamenta, i dalje je latinsko službeno pismo, i dalje je poligamija zabranjena, i dalje je
žena ravnopravna muškarcu, i dalje je žena u javnim poslovima, dakle ne mora biti zavijena, iako može biti zavijena sa Erdoganom, dakle i dalje je obrazovanje važan princip i Turska i može samo tako opstati kao država. Dakle i dalje je Turska sekularna država. Ko je znao za ime Ali Erbas? Ko u stvari zna glavnog turskog muftiju ili šefa Dijaneta, šefa Turske islamske zajednice? I dalje su hodže nebitne u Turskoj. I dalje se islamska zajednica Turske uopšte ne pita o tome kakva će se politika voditi. Dakle, islamska zajednica institucionalno nema nikakvog utjecaja na tursku politiku. Dakle, da, ovo je sramota koja, bez obzira što će u jednom određenom vremenu homogenizirati Erdoganove pristalice, više od toga neće napraviti. Сега ќе брани Софија, Света Софија или Агија Софија со 500 специјалци. Меѓутоа, мене ми е многу поважно прашањето. Некаде пред 7-8 години Ердоган беше главен изведувач на арапската пролет, кој беше смислена во кабинетите на Барак Обама и на Хилари Клинтон. И одеднаш во период од неколку години од главен изведувач на арапската пролет стана човек на кого 2016 година, односно 2015 година му направија државен удар во Турција. Како успеа да го мини тој пат? Од главен оперативец на арапската пролет до човек на кој му направија државен удар и едва спаси жива глава. Pa Erdogan je svojeglav, on nije pouzdan partner, on je slon u staklenoj radnji. Dakle, on nije pouzdan partner ni Rusiji. Međutim, Rusija vidi da je bolje imati nepouzdanog partnera Erdogana, nego da u Turskoj na vlasti budu pouzdani neprijatelji globalističkog zapada. Dakle, ili će Turska ići putem potpune antiruske orijentacije, kako smo vidjeli sa NATO-om iza leđa. Vidjeli smo mi to i rušenje Bliskog istoka, takozvanog arapskog proljeća, vidjeli smo podršku ISIL-u koju je Turska davala, vidjeli smo rušenje ruskog aviona, ruskog MiG-a, koji nije ušao u turski zračni prostor. Vidjeli smo izazivanja u Crnom moru. Dakle, Rusija želi to da izbjegne, pa makar i po cijenu da ima tog nepouzdanog partnera. U jednom momentu zapadni moćnici, dakle, koji su organizovali taj vojni udar, posle koga praktično su mnogi brodovi, mnogi helikopteri, mnogi avioni vojni iz Turske prebačeni preko Grčke, dakle u NATO zemlje ili otišli u Ameriku, potpuno napustili Tursku, koji su bili učesnici, govori o razmjerama tog pokušaja svrgavanja. Dakle, nije samo stojio iza toga turski Soroš ili islamski Soroš Fethullah Gulen, niti ovaj stvarni Soroš, nego je stojala moć globalnog zapada i moć krupnog kapitala kojoj je Erdogan smetnja. Erdogan je neposlušan. Dakle, neposlušan. Ne možete imati takvog partnera koji može, iako mu je 99% naoružanja opreme ovisno o zapadu, održavanje aviona, održavanje raketa i dalekog i kratkog dometa, održavanje, dakle, iako je ovisno o zapadu, Erdogan je kupio S-400, što je direktna provokacija posle neuspjelog državnog udara. Dakle, zapad želi u Turskoj da ima stabilnijeg lidera sa kojim može dogovarati novu kurdsku državu. Nova kurdska država bi bila temelj odbrane praktično Izraela, ona bi bila klin islamskom svijetu, ona ne bi podrazumijevala jednu teritoriju, ne samo sjeverni Irak ili dijelove Sirije ili dijelove Turske od Diyarbakira i Mardina, dakle do uništenog grada Džisre. Turska je pod Erdoganom smirivala te kurdske pobune sve vrijeme i to najgrubljim vojnim sredstvima, dakle kao da je rat. Kada snimate događaj u Džisri, vi mislite da je to rat u Siriji. Ne vidite da je to u stvari u Turskoj, da su to kurdska područja u pokrajini Mardin koji imaju ozbiljne probleme sa velikim gradovima poput Diyarbakira i tako dalje. Kada se sve to vidi se da Zapad ima određene planove koje Erdogan ne prihvata fragmentaciju Turske. I to je osnovni izvor sukoba, dakle, sa Zapadom. Nije izvor sukoba to što je on sada kupio S-400 ili nije kupio, ili što je okrenuo se malo Rusiji da sarađuje oko događaja na Bliskom istoku i tako. Ne. Erdogan je suprotstavio se njima ne želeći za Kurde obezbeđivati autonomiju koju su oni htjeli. Oni su htjeli jak kurdski element koji u stvari nije praktično ni dovoljno sunitski, ni
pro-islamski orijentisan, to su ljudi sumnjivog islamskog uvjerenja. Dakle, to u islamskom svijetu njih zovu Isusovci. Oni čak smatraju da je Isa, alejhi selam, ili Isus, da je važniji od Muhameda, tako da je njihov islam u stvari sa mnogim elementima hrišćanstva ispreplitan. Kurdi nisu, i Zapad upravo želi takve ljude sa određenom vrstom krize vjerskog identiteta kako bi oni mogli usmjeravati geopolitički i realizovati svoje političke ciljeve. Erdogan je smetnja tome. Globalnom širenju Zapada, globalnom, ja bih rekao, obezbeđivanju moći u islamskom svijetu, izolovanju Rusije, prodoru na Kavkaz. Dakle, sve su to uslovi bili da dobijete jake kurdske političke državotvorne elemente koji bi postali ozbiljan faktor, dakle nova baza za buduće djelovanje. S druge strane, Trump je očito od tih projekcija i ciljeva odustao i postao je i on problem tim kreatorima. Dakle, američka politika, ako ništa, vidimo da se pod Trumpom promijenila ta agenda globalne moći koju Amerika zastupa po cijenu ratova, po cijenu sukoba, i vidimo da nema rata. To je prvi, dakle, američki predsjednik koji nije pokrenuo ni jedan rat. Bez rata nema biznisa. Rat je biznis, dakle, naravno da mu se sve to zamjeri. Dakle, Erdogan u tom smislu može biti određeni partner i Trump. I Trump očito ne želi izgubiti Erdoganovo partnerstvo do kraja, ne želi učestvovati u onim igrama u kojima se igralo, čak toleriše Erdoganove izlete i određene stvari, a kad je prisiljen zavede neke sankcije, ali se trudi da ga sačuva, dakle, u svojoj geopolitičkoj orbiti, kao i Putina, da se ne izgubi potpuno, da to ostane jedna mogućnost buduće saradnje kada se steknu uslovi. U ovom momentu, dakle, mi imamo praktično izolovane lidere koji, Erdogan je takav, on je lider koji je izolovan od zemalja Evropske unije, koji je nepopularan na zapadu, koji u islamskom svijetu, u onom šiitskom, iza koga stoji Iran, i onom vehabijskom, iza koga stoji Saudijska Arabija, on nema tu šta da traži. Dakle, on ima sukob oko pokušaja ostvarivanja većeg uticaja tamo gdje taj uticaj nesumnjivo imaju Saudijska Arabija i Iran. On ne može primaknuti se Indoneziji i Maleziji ili uopšte dijelovima jugoistočne Azije. Ne može se primaknuti uticaju muslimana Pakistana i Bangladeša na indijskom podkontinentu. I on toliko želi da bude na Bliskom istoku pitan, da istovremeno ima ovisne države o sebi. Tu se sukobljava sa određenim interesima Francuske, Njemačke, nekad i sa Britanije, mada vidimo da Johnson je također tu velikodržavnu agendu Velike Britanije, ja bih rekao, minimizirao, ili bar je ne vidimo nigdje, ne vidimo i na površini, baš kao i Donald Trump. U tom smislu, dakle, sve ovo oko Aje Sofije je u stvari, bez obzira kako tumačili, ipak pokrenuto zbog sebičnih političkih interesa i ni zbog čeg drugog. Ке може ли малку за државниот удар? Бидејќи остана енигма. После завршување на тој државен удар во Турција пред 4 или 5 години, се покажа дека 14 бродови фалат во турската морнарица, многу авиони и така натаму. Дека дел од амбасадите, американската и француската амбасада, неколку дена или неколку недели пред државниот удар ги повлекуваат своите службеници. Значи дека тоа е еден добро организиран проект за рушење на Ердоган во тој временски период. И дека за тоа не стои Фетула Гюлен, туку стои тоа мокни западни држави или тој крупен капитал. Da, to je bio ozbiljan projekat. Rušenje Erdogana je bio ozbiljan projekt. Šta je problem u Turskoj? Državni udari u Turskoj i uopšte u islamskom svijetu se ne završavaju pukim svrgavanjem političkog protivnika, nego u njegovim ubistvom, ubijanjem njegove porodice. Pa Gaddafiju su ubijali maloljetne unuke, djecu. Dakle, zato da ne ostane trag na Gaddafija. Erdogan je bio svjestan toga. Erdoganovu glavu je spasila Rusija. Dakle, njegova služba bezbjednosti, obavještajna služba MIT je zatajila. Njegovi ljudi u vazduhoplovstvu turske vojske su zatajili. Dakle, vrlo često mi kažemo da je vojska stub kemalizma. Ne. Vojska je stub zapadnog uticaja. Dakle, američko-njemačkog. I dok je Erdogan shvatio da je Ahmed Davutoglu kao njemački doktorant, kao čovjek koji je doktorirao u Njemačkoj, kao njemački geopolitički igrač i špijun, usudio bi se reći, dakle, Erdogan ga je sklonio.
Erdogan je vidio, dakle, da je njegova služba zatajila, on je 1000 ljudi u službi ostavio bez posla, kako se desilo u stvari da Erdogan i njegov Hakan Fidan, direktor MIT-a, dobiju informaciju od ruske obavještajne službe. Dakle, Erdoganu je glavu spasila vijest koju je dobio direktno iz Moskve, a to je zašto se pojedini vaši avioni pune gorivom. Primijetili smo neke avione i helikoptere pokrete vazdušnih jedinica Turske, primjećujemo da se tankaju gorivom i pripremaju se za akciju. Erdogan o tome nije imao pojma. Pripremao se zbog njega. On se sklonio na bezbjedno mjesto. Vidjeli smo zahtjev ljudi oko njega da se Erdoganu obezbijedi imunitet u Njemačkoj, da je Njemačka odmah odbila mogućnost davanja imuniteta, dakle i mogućnosti davanja azila Erdoganu. Vidjeli smo da je cilj bio da se dakle, državni udar u Turskoj završi onako kako se završava u islamskom svijetu, a to znači pobiti Erdogana, porodicu, sve i dalje. Erdogan je zato ogorčen. On nikada više neće imati povjerenje, dakle, u ove snage. On još uvijek ima određen broj i američkih i njemačkih vojnika na svom tlu. On njih se rješava, vidjeli smo da se sukcesivno rješavao prisustva njihovog u bazi Incirlik, vidjeli smo da ih je potpuno stavio pod kontrolu, vidjeli smo da turska vojska sada drži okružene kasarne u kojima se nalaze njemački i američki vojnici. Dakle, ali Erdogan ne želi da izgubi sve adute u komunikaciji sa Rusijom i sa Putinom. On želi da kaže ja sam još u NATO. Vidjeli smo da je Erdogan u stvari polemisao sa Macronom oko moždane smrti NATO, da je rekao ne, nismo mi mrtvi, mi smo tu i tako dalje i tako dalje. Dakle, državni udar u Turskoj je stvorio uslove koji su pogodovali Erdoganu, dakle bez obzira, zapadna akcija je bila promašena, loše organizovana, dakle Rusija je spasila glavu Erdoganu, praktično Erdogan je iskoristio taj neuspjeli državni udar, dakle prvo da od opozicije dobije saglasnost da rušenje ustavnog poretka, nasilni vojni udari nisu prihvatljivi i da je on sa vojskom i policijom spasio demokratiju u Turskoj. To je uspio da iznudi od opozicije kao opozicijski stav, a s druge strane se potpuno agresivno obračunao u državnoj upravi, u svim strukturama vlasti koje su ikakvu vezu imali sa Zapadom, ne sa Fethullahom Gulenom, kako je on volio reći, nego sa zapadnim službama. Dakle, on je odbacio mnoge ljude, dakle, pohapsio nekoliko hiljada, desetine hiljada profesora, doktora nauka, vojnika, oficira, generala je u zatvorima još uvijek. Dakle, taj neuspjeli državni udar je kratkoročno pomogao Erdoganu da učvrsti vlast, da progura predsjedničke oblasti, da postane moćniji i utjecajniji, ali mu nije pribavio dovoljno simpatija u duboko podijeljenom turskom društvu. Turska je nekad bila centar velikog carstva, Osmanskog carstva i na njenom tlu žive mnogi narodi, mnoge verzije. Dakle, ima tamo još i hrišćana, ima tamo šita puno, ima tamo Kurda, 20 miliona ljudi. Vi ne možete odbaciti i reći 12 miliona Kurda ili 14 miliona Kurda nisu bitni, šiti nisu bitni. Ne, svi su oni veliki protivnici Erdogana i praktično ono što je mogao izvući korisno iz tog neuspjelog državnog udara, on je izvukao brutalnom represijom i sada pokušava sa Aja Sofijom da dobije dodatnu podršku i u islamskom svijetu, dakle, i da dobije dodatnu podršku u samoj Turskoj. To mu neće pomoći da sačuva vlast, protiv njega, dakle, on protiv sebe ima krupni taj globalni kapital, oni ratuju protiv njega, jedini način je, Iran pokazao, jedini način je da se potpuno zatvorite, a da se uspijevate boriti s tim i da sačuvate 30 i više godina jednu vrstu poludemokratije, poludiktature, dakle jednu vrstu dualizma, i islam i republika, dakle taj dualizam teško funkcioniše, ali morali bi se izolovati. Turska ne želi da bude izolovana, ona želi da i dalje bude centar islamskog svijeta, da bude most do zapada, a zbog toga Erdogan mora da plati cijenu. Ja ne vjerujem u njegovu političku budućnost. Dakle, vjerujem da će idući izbori u stvari biti politički kraj Erdogana. Gospodine Iljačević, Ahmed Davutoglu, samo da objasnime, poранешниот министр за надворешни работи или турскиот Кисинџер, како што го нарекува,
Јавна тајна е дека соработник на БНД, на германската служба. И тој расчисти нели со Тајип Ердоган, веќе не е во неговата партија, беше премиер, беше министар за надворешни работи и сега се политички противници. Но пред неколку дена во медиумите беше објавена вест дека само што не избувнала војна помеѓу Грција и Турција, дека во последен момент таа војна има спречено Ангела Меркел. Тие тензи помеѓу Грција и Турција, дали се толку сериозни и содржа во себе доволно експлозивен материјал за нова војна на Балканот? Pa da, vjerovatno se priprema. Erdogan je želio da njegova Turska bude tada, kada dolazi do nove podjele zona uticaja, nove podjele interesnih sfera, geopolitičkih sfera, dakle da Turska bude jaka i da se pita. Ahmed Davutoglu je u stvari i kao premijer i kao uticajni jedno vrijeme i predsjednik AKP-a, dakle kreator takozvane teorije strateške dubine, teorije neosmanizma. Davutoglu je u stvari prizivao tu veliku osmansku moć. Ideja neosmanizma je njegova. Erdogan to nije prihvatio. Kakav neosmanizam? Erdoganizam. Dakle, Erdogan želi da njegova vlast bude apsolutna i da ne bude ukopana u ranijim vijekovima i tako dalje. I u tom smislu je balansirao između političkog islama i uopšte sekularne kemalističke politike koju Turska ipak u načelu pripada. Njemačka želi dakle da iscrta nove granice Balkana. Turska se tu očito neće pitati, Tursku potiskuju. Erdogan je sve manje prisutan u evropskoj javnosti, on praktično danas može otići u Srbiju, može doći u Sarajevo, može otići u Beograd i u Sarajevo. Dakle, i vrlo često on to koristi. Njegov uticaj na Albance na Kosovu ili Albance u Makedoniji više ne postoji. Onog momenta kada je još Ramuš Haradinaj sa Kosova poslao poruku da je on njemački igrač, a ne turski. Tog momenta je Turska i preko Hašima Tačija i preko sviju, kad je Hašim Tači pokušao isporučiti neke guleniste Erdoganu i pokušao zadovoljiti njegove interese, onog momenta Kosovo je izabralo njemački put. I danas je Kosovo na njemačkom putu. Sankcije prema Srbiji, pa to je odluka njemačke politike. Sprečavanje dogovora o razgraničenju Albanaca i Srba, pa to je odluka njemačke politike, ne američke. Američka politika je mislila da to treba završiti priču oko toga i da treba, da Srbija ne može izaći iz svega toga kao potpuno poražena država, da mora nešto dobiti. Američka politika je dakle bila spremna, Njemačka je rekla ne. Njemačka želi cijelo Kosovo i Njemačka želi da Kosovo iskoristi kao vlastitu odskočnu dasku sa koga će Amerikanci konačno otići. Dakle, ona želi da Amerikanci odu iz Bosne i Hercegovine. Dakle, da više ne budu prisutni, iako su oni ključni tumači i kreatori Dejtonskog sporazuma, mira praktično koji je u Bosni i Hercegovini nastao. Njemačka to radi sada već agresivno i otvoreno se suprotstavlja Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ovdje nije u pitanju da li Merkelova zavodi sankcije samo Erdoganu ili Rusiji. Njemačka je izabrala najgoru stranu, ja bih rekao, bezobzirnog krupnog kapitala u kome su ljudi samo brojka i Njemačka je ponovo pokazala dakle one političke vrijednosti koje smo mi vidjeli u Njemačkoj za vrijeme Adolfa Hitlera. Širenje po svaku cijenu, ali ovaj put ne srljanje, nego uz pokroviteljstvo najkrupnijeg kapitala. Turska to vidi. Turska želi da ima jake partnere iza sebe, da spriječi barem svoju fragmentaciju dalje. Dakle, s jedne strane, a s druge strane da na tim islamskim ostrvima na Zapadnom Balkanu zadrži uticaj koji je imala, koji joj pripada po određenim što javnim, što tajnim ugovorima koje je potpisivala sa zapadnim zemljama i zato Erdogan insistira na tome i zato mu se puno i ne smije prigovarati ni oko intervencija u Siriji, ni oko intervencija u Egiptu. On tamo ima ugovore između i britanske kolonijalne vlade i drugih vlada koje su vladale tim područjem i Francuza i tako dalje. Dakle, on ima ugovore na koje se sada poziva. Dakle, on želi da to iskoristi, a svjestan je da će se sve manje pitati ako izgubi uporište u samoj Turskoj. A to je na pomolu. Dakle, Erdoganov poraz će se desiti u Turskoj, a ne na geopolitičkoj ploči. Што ќе биде со Косово? Ние видовме во изминатите 3 недели или 4 недели конфликт помеѓу Вашингтон и помеѓу Брисел, односно помеѓу Вашингтон и Германија.
беа откажени преговорите на 27 јуни, кога требаше и Вучич и господинот Хашим Тачи да бидат присутни во Белата куќа и продолжија во Брисел. Денес велат српските медиуми ќе биде даден одреден нацрт договор кој треба да достави на Вучич, кој што од Вучич ќе се бара да го признае Косово и да му возможи членство во Обединетите нации. И тоа е тој германско-американски конфликт. Што ќе се случи во Косово или ќе дали тоа ќе има одреден потенцијал за нов кризен менеджмент тука на Балкана, за нови кризни ситуации, нови војни, нестабилност и така натаму? Njemačka ne želi nikakav dijalog. Dakle, briselski dijalog i ovaj je u stvari pod pokroviteljstvom Makrona. On je pokrenut samo zato da se Merkelova ne bi sukobila sa Makronom, ali u stvari Njemačka je odredila limite. To nema. Praktično Srbija ne može dobiti ništa. Srbija mora izaći poražena iz ovog procesa i Srbija mora dati i priznanje. To se nikad neće desiti. Dakle, nikad ne postoji srpski političar, ne samo u ovoj generaciji, nego i onoj koji bi javno priznao odvajanje 15% vlastite teritorije. Pa mi smo vidjeli izjave pripadnika i teoretičara duboke države i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, oni koji su protivnici Trumpa, ljudi poput Daniela Servera. On kaže ne može biti dvije srpske države. Da, dvije albanske mogu biti, jeli? Dakle, o tome nam nije govorio. Njemačka u stvari želi i Kosovo i Albaniju, ne želi ujedinjenje. Ona kada govori o velikoj Albaniji i ujedinjenju, to je više prijetnja samoj Srbiji, ali Njemačka želi da uspostavi kosovsku državnost kako bi kontrolisala i Kosovo i Albaniju. Velika Albanija ne bi bio kraj ambicija albanskog naroda, on bi se nastavio na dijelove Crne Gore, dakle on bi se proširio na dijelove Makedonije. Velika Albanija je prijetnja opstanku mnogih država na Zapadnom Balkanu. Dakle, to valjda razumijemo svi. Dakle, nema na konceptu jačanja Kosova slabiji Makedonija, ne samo Srbija. Iako Srbija gubi 15% svoje teritorije. Dakle, prema tome nema tog srpskog političara koji će priznati Kosovo. Kosovo nije samo, ja bih rekao, mjesto, mitološko mjesto za Srbe, a jeste i to. Nije samo crkveno, nije samo Metohija kao crkveno vlasništvo tačka koja sprečava srpsku državu da prizna Kosovo, ali jeste i to bitno. Dakle, bitno je da tamo postoji najvažnija znamenja srpske kulture i tradicije. Ne možete zvati grad Mitrovica, a reći da je on po tradiciji bio albanski. Znate da ne može biti Gračanica. Dakle, svi toponimi su srpski toponimi, svi nazivi, dakle, objekata, planina, rijeka su u stvari na srpskom jeziku, uglavnom na ovim našim slavenskim varijantama jezika. Dakle, kada se to uzme u obzir, Srbija zna da se ne može ona od udara sa istoka braniti u Nišu, niti u Beogradu. Srpska država pada ili opstaje na Kosovo. Ako Srbija ne vrati Kosovo, ona je definitivno ugrožena, dakle, i to se i vidjelo, nije boj na Kosovu 1389. godine bio slučajan. Nije slučajno Lazar zbog nekih mitoloških razloga branio Kosovo. Kosovo tada nije bilo u mitološkoj sferi, mitološkoj orbiti srpskog naroda, ali u strateškoj, vojnoj i geopolitičkoj orbiti uvijek je bilo. Dakle, Srbija, kad je riječ o državi, Srbija ima dva jaka elementa kroz istoriju koji su temelj njene državnosti. Dakle, to je taj identitet Svetosavlja, Srpska pravoslavna crkva je institucionalno jaka i s druge strane vojska je uvijek jaka. Dakle, to političari u Srbiji nikada nisu smjeli zanemariti. Vidjeli smo kako je završio Zoran Đinđić, vidjeli smo na koji je način i vojska bila integrisana u ove događaje, podržala ih ili okrenula glavu od njih i pustila da se dogodi. Dakle, mi po prvi put imamo spoj srpske političke moći sa vojnom moći i sa crkvenom moći. Dakle, i sve tri subjekta srpske državnosti imaju potpuno identičan stav. Kosovo nikada neće biti država. Čak vidimo da Srbija ima ozbiljne partnere i u Rusiji i u Kini koji će spriječiti da se to u Ujedinjenim nacijama desi. Dakle, ovi pregovori su, ja bih rekao, mudra politička orijentacija srpskog rukovodstva. Hajde pregovaramo, hajde završite taj briselski dijalog, ali dajte autonomiju srpskim opštinama, pa da nastavimo dalje. Evo mi hoćemo da razgovaramo, evo razgovaramo i tako dalje. Srbija zna, dakle, da je njen problem
Njemačka. I da će Njemačka joj nikada neće oprostiti 2 svjetska rata, Njemačka nikada Srbiji neće oprostiti činjenicu da je Srbija bila stup otpora njemačkim geopolitičkim interesima na Balkanu i da je uvijek bila na drugoj strani i bez obzira koliko Srbija plesala i činila, dakle provlačila se i kupovala vrijeme, Njemačka će biti njen problem. Srbija to naravno neće priznati, političari nisu dužni da to priznaju, oni su dužni da čine do određene granice sebe prihvatljivim za dijalog i to upravo srpsko rukovodstvo radi. Evo razgovaramo o svemu, evo pričamo o modalitetima ekonomske i neke druge političke saradnje, dakle, ali priznanje Kosova ne, to se neće desiti. Господин Иглячич, последно прашање. Ке има ли војна на Балканот? Гледате, и Албанија, односно Косово се наружува, и Србија се наружува, и Хрватска се наружува. Гледаме што се случува во Турција, гледаме што се случува со тие острови кои се на границата, на самата граница помеѓу Турција и помеѓу Грција. Ке има ли нова војна, нов конфликт на Балканот? Има немири во Софија, имаше немири во Црна Гора, немири во Србија и така натаму и така натаму. Врие регионот. Ako velike sile budu htjeli rat na Balkanu, njega će biti. Budu htjeli. Ništa ne zavisi od nas. Dakle, da li će mirna Bosna opstati ili će biti sukob u Bosni, ne odlučuju narodi u Bosni i Hercegovini. Dakle, odlučuju zapadne sile, odlučuje prije svega Njemačka, koja tu preuzima sve veću kontrolu nad procesima, i u Hrvatskoj, apsolutno, Plenković je njemački čovjek, i u Crnoj Gori, kojoj se približava sve više Milo Đukanović sa svojom vladom. Dakle, i ako Njemačka ne bude mogla ovim sredstvima političkog pritiska ostvariti svoje ciljeve, onda je sve moguće. Srbija još uvijek ima organizovanu vojsku. Dakle, to moraju, to znaju i u Zagrebu, to znaju u Ljubljani, to znaju i u Podgorici. Dakle, Srbija ima vojsku. Ta vojska je sposobna za ratovanje, nije riječ samo o tradiciji, nego i o organizovanosti, o znanju, o jednoj dugovečnoj vojnoj školi preko 200 godina i tako dalje. Dakle, mislim da je to sigurna garancija da neće biti lokalnih razloga ovog budućeg rata. Ali, ako budu globalni razlozi, mi smo ponovo u vrtlogu rata. Dakle, ako vidite, naši su nacionalni interesi duboko sukobljeni. Dakle, albanski nacionalni interesi i interesi Makedonaca su u Makedoniji duboko sukobljeni. Šta je to što održava mirnu Makedoniju, onu, ja bih rekao, državotvornog makedonskog naroda i Albanaca? Pa održava zapadna volja još uvijek, ali šta ako ona prestane? Šta ako Albanci dobiju mig da mogu nastaviti širenje? Upravo je Kosovo cilj da se Kosovo završi što prije i ima i tu tezu da se nastavi dalje. Dakle, dok god Srbija ne dozvoljava završetak projekta Kosovo, dakle, dotle zapadne sile ne mogu realizovati neke druge svoje ciljeve. Dakle, Srbija u stvari na Kosovu brani Vojvodinu, Srbija brani Republiku Srpsku, Srbija brani Srbe u Crnoj Gori upravo na Kosovu, načinom na koji se odnosi prema Kosovu. Dakle, i to je neizbježno. Dakle, da li će biti sukoba, i dalje stojim iza toga, ako Njemačka bude htjela, sukoba će biti. Hvala mnogo. Mnogo sreća, mnogo zdravlje. Se gledame во некоја нова интервју, кога заврши целата ова пандемија. Се најдобро. Također. Ова беше емисијата во Центар. Последна емисија за ова YouTube сезона во Центар. Се гледаме некаде 15-20 септември. Во текот на овие 45 дена, веројатно ќе има и други емисии, одредени компилацијски емисии, можеби помали емисии кај што ќе ги анализираме одредени актуелни случувања околу формирање, неформирање на влада, како ќе биде формирана владата, одредени конфликти можеби во СДС, можеби во ВМРО ДПМН, значи и во текот на овој пензионерски или летен период кога нема да има официјална емисија во Центар, може да ве изненадиме на нашиот YouTube канал со некои мали емисии кај што ќе анализираме актуелните политички случувања. Значи некаде до 15-20 септември, пријатно вечер Македонија, пријатни летни одмори. Се надевам дека по 45 дена ќе ве дочекам во добро здравје и во добро расположение. Се гледаме некаде 15-20 септември. До тогаш пријатно вечер и пријатен летен распуст.